Muraho, iki ni ikiganiro kigiye kujya gicaho buri munsi, aho tuzajya turebera hamwe ibyamamare byavutse kuri iyo tariki. Iki kiganiro mukigezwaho na Kayitesi Ange. Abantu bavuka ku itariki 7 z'ukwa karindwi baba bahuriye ku kimenyetso cya kansa. Bimwe mu myitwarire bahuriraho cyane ni abantu birinda kuba umutwaro ku bandi. Iyo bicaye ahantu baba bari kuganira ku bintu bibafitiye umumaro, bacukumbura ibyabagirira akamaro, mbese nta mwanya wabo upfa ubusa. Reka turebere hamwe rero ibyamamare byavutse kuri ino tariki, itariki 7 z'ukwa karindwi. Uwa mbere ni MC Don. Iki cyamamare cyamenyekanye cyane ku mukino wa cricket. Uyu mugabo yavutse itariki 7 z'ukwa karindwi 1981. Yavukiye muri Ranchi mu gihugu cya India. Icyamamare cya kabiri ni Evie Hilson. Uyu mukobwa yamenyekanye nk'umukinnyi wa filime. Yavutse tariki 7 z'ukwa karindwi 1991. Yavukiye mu gihugu cya Ireland. Icyamamare cya gatatu ni Ringo Starr. Iki ni icyamamare cyamenyekanye cyane muri muzika. Ringo Starr yavutse ku itariki 7 z'ukwa karindwi 1940. Iki cyamamare cyavukiye Liverpool muri United States. Icyamamare cya kane ni Kim Bum. Uyu musore yamenyekanye nk'umukinnyi wa filime. Avuka tariki 7 z'ukwa karindwi 1989. Yavukiye mu gihugu cya South Korea muri Seoul. Icyamamare cya gatanu ni Jack Whitehall. Uyu yamenyekanye cyane nk'umukomedian cyangwa se komediane cyangwa se umuntu ushinzwe gusetsa abantu. Yavutse tariki 7 z'ukwa karindwi 1988. Avukira muri London. Icyamamare cya gatandatu ni Steven Crowder. Yamenyekanye cyane kuri komedi ndetse na media host. Yavutse tariki 7 z'ukwa karindwi 1987. Avukira Michigan, United States. Icyamamare cya karindwi ni Troy Gates. Uyu yamenyekanye cyane nawe kubera gukina filime. Yavutse tariki 7 z'ukwa karindwi 1973. Avukira ahitwa Los Angeles muri United States. Icyamamare cya 8 kivuka kuri ino tariki ni Choi Tae-jun. Uyu nawe yabaye icyamamare cyane kubera gukina filime. Yavutse itariki 7 z'ukwa karindwi 1991. Avukira Seoul muri Korea y'Epfo. Icyamamare cya 9 cyavutse kuri ino tariki ni Jimmy Gaffigan. Jimmy Gaffigan yamenyekanye nka comedian, amenyekana nk'umuacteur, amenyekana nka writer, amenyekana ndetse nka producer. Uyu mugabo yavutse tariki 7 z'ukwa karindwi 1966. Avukira ahitwa muri Indiana muri USA. Ikindi cyamamare kivuka kuri ino tariki ni William Constellela. Uyu mugabo yamenyekanye cyane kubera akazi k'ubucamanza. Yavutse tariki 7 z'ukwa karindwi 1919. Akaba yarapfuye itariki 4 z'ukwa 9 1995. Uyu mugabo yari yaravukiye New York, United States. Ikindi cyamamare cyavutse kuri ino tariki ni Chris Anderson. Uyu yamenyekanye cyane kubera umukino wa basketball. Yavutse tariki 7 z'ukwa karindwi 1978. Avukira California, United States.
Ibi ni bimwe mu byamamare byavutse kuri ino tariki, ariko hari ibyamamare byinshi cyane byavutse kuri ino tariki. Ibi ni ibyatoranyijwe muri ibyo byinshi. Reka mbonereho kwifuriza isabukuru nziza ku bakunzi bacu bavuka kuri ino tariki. Imana ikomeze kubaha imigisha. Niba uri mushya hano, ibuka gukora subscribe, winjire mu mubare munini udukurikira umunsi ku wundi. Ibuka gukora ku kazogera kugira ngo inkuru zacu ujye uzibona zikijyaho. Mwari kumwe na Ange Kayitesi. Imana ikomeze kubandindira. Naho ubutaha. Ciao ciao.